pucati, a ne? Še 45 minut, pa začnemo. Danes se dela tukaj nova država za slovensko družbo. Novi temelji, nove pravice, nova spoznanja, nove moralne vrednote. Vztrajajte naprej, mi smo zastonj tukaj, skupaj nam bo uspelo. Čau, ljudstvo! Ovo je priča, još od rata, kad ljudi imali su šiktana sa vrata, tak su se rađali dobri mladici, jedan od njih bio je Gašpića u lici, uvijek hvalio poznati futbal. Plačo, ne? Takole, pogledajte, če vam je ta znesek v redu. No, je nizek. Ja. Ne na moje standarde, veste, Se veste, kako pravijo, vzajmamo vse, pustimo vam štrik, naš šef je Ivan Svetlik. To je... Ja, se bom kar... prav, ampak grem jaz na malco, ko uradno ne smem biti zraven teh samovorov, pa imam tako, no? Zato se majte, Dio! Ja, sam primete štrik. Aha, lahko, bom kar jaz zategnul, lejte. Dio! Rečenica, piše izmišljave, šutija dobra, gošća udrivaju, uvek lege ostaću, to sam pozanimaju. Ajmo, što ti voliš, što ti mašala, ova zemlja predugo je spala, što ti voliš, što ti mašala. Lep pozdrav v imenu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Mi v svobodnih sindikatih nasprotujemo zakonu o malem delu. Ta zakon ni pravi odgovor na 100.000 brezposelnih. Podpiramo študentsko in dijaško organizacijo v zahtevi, da študij ne more biti privilegij bogatih staršev oziroma njihovih otrok. Študij mora biti dosegljiv za vse, ne glede na premoženjsko stanje staršev. Podpiramo vaše organizacije v pritisku na vlado, da naj za božjo voljo uveljavi socialni dialog, pogovore, naj prisluhne sindikatom, delodajalcem, ne pač pa študentom in dijakom. To je pravi odgovor na probleme te krize. Jasno in nazorno bomo pokazali
Sokir, mali Makir, Ređe Pilon, po tajnim koridorima slavi naružanje za slobodilačku vojsku Kosova. Ajmo ljubljena, nemojte danas. Malo se nije srušio pod pritisak, nego i dalje vikao! I dalje vikao! A gremo pred parlament! Ja! Kam gremo pred parlament? Okej, zdaj pa Marko. Študentje, dijaki in dijakinje, včeraj so bile dovoljene sanje, danes je nov dan, čas je, da se nas sliši. Dajmo en glasen aplavz, pa pokažimo, kako glasni smo. Ne morate bolj na glas! Dajmo še malo, dajmo še malo. To ni nič! Kaj je bilo na Woodstocku, ej? Čas je, da nas ta vlada začne poslušati. Čas je za socialni dialog in za socialno državo. Glasno bomo rekli ne takšni politiki in zato gremo zdaj vsi pred parlament. Hvala, da ste... A posle smrti čitava slava, život na Kosovu nije više šala. Karmenica, dorastao zlikovca, morao je vam izrada mora srca. Lepa Austrija, njegova sestra, koja će pamtiti, to je Cosa Nostra. Ovako se ozilja, više ne glasi, kude mi kude, više se glasi. Pravijo, da se ne sliši. Jaz bi se pozval, da ne napadamo parlamenta, ampak da smo glasni tukaj, da vladi povemo, da je dovolj tega. Pode igual,